Ako imate električni auto, vrlo vjerojatno iskorištavate dosta dobru situaciju trenutno sa punjačima, gdje većina punjača je u biti besplatno. U biti čini mi se da te komovi se većinom naplaćuju, s tim da je bila sad najava da će i HEP, to jest ovi ELEN punjači, da će se nakon nove godine naplaćivati. Kad pogledam tu situaciju, na primjer u Samoboru, imamo prilično dobru situaciju, imamo nekoliko punjača, znači imamo tu kod kolodvora Elenov punjač, znači 2 mjesta, 3 punjača, ovisi koji vam tip treba. Imamo kod kina na parkingu 2 mjesta koje u biti ako se hoćete ići puniti, imate besplatan parking sve dok se punite, tako da odlična stvar. Sad nedavno je stavljen punjač i kod Lidla, s tim da mi nije jasno zašto su stavili 2 mjesta, a samo jedan utor, malo čudna situacija. I od ove godine, mislim da početkom godine, tako negdje otprilike, su stavili, T-Com je stavio punjač na parking kod bivšeg Mercatora, sad Konzuma. I to je bilo super jer je bio na početku besplatan i onda su, čini mi se, 2. 3. mjesec, nisam sad siguran, su stavili da se naplaćuje. Kaj po meni baš i nema smisla ako imaš sve besplatne punjače u gradu i ti si sad jedini koji se naplaćuje, koji naravno sad niko živ ne koristi. Realno oni gube novce na njemu jer on mora raditi. On isto troši struju samo da funkcionira, da radi, da se hladi i tako dalje. Tada po meni je to bio čisti fail. I naravno imamo još u biti, mislim to nije, ajmo reći, u Samoboru, u gradu, imamo još 2 punjača na benzinskoj INI, tu na potezu kod Gradne, tako da ako nekome i treba ima i to. Naravno da ne može vječno biti besplatna struja, besplatno punjenje, niko to ni očekuje, ali smiješno je kad vidite takvu neku situaciju gdje imate posvuda besplatne punjače i onda sad HT, što su uzeli i subvenciju za taj punjač, što možemo vidjeti, znači na naljepnici na punjaču gdje piše da je subvencionirano iz Europske unije. Jedini su u Samoboru koji se naplaćuju i naravno da ih niko ne koristi. Znači cijena tamo po kilovatu je, čini mi se, 2 kune 40 lipa ili 2,5, tako nešto. Znači ako imate opciju ili ćete plaćati 0 kuna ili 2,5, mislim da je vrlo jednostavno gdje ćete ići. Naravno, ako baš su svi zauzeti, možda ćete otići baš na taj, ali većinom nisu svi zauzeti, ima sva sreća dosta mjesta. I sad, meni ono što mi nije jasno konkretno s tim punjačima je zašto su odmah išli na tu punu njihovu standardnu cijenu. Da su stavili kunu i pol, sigurno bi bilo prihvatljivije ljudima. 50 lipa, nebitno, pogotovo ako mjesecima ga niko ne koristi, pa daj stavi bar neku manju cijenu, bar će ti neko doći. Ovak punjač stoji, sad ne znam koja je tu njima logika korporativna, ko je to odlučio, nemam pojma. Ali naravno, s obzirom da je i HEP sad najavio da će se punjači naplaćivati, po meni prva stvar koja nije ok je da sve brzine punjača isto koštaju. Znači nema smisla da meni 50 kW punjač košta isto kod 22, 10 i slično. Nek se stavi jednostavno cijenu po brzini, po kilovatu, jer jednostavno nema smisla da bude ista cijena. Jer koliko mi se čini, barem koliko se sjećam, mislim da je ova naša kućna struja nekih 40 lipa jeftina, 80 lipa skuplja, nisam sad točno siguran, ali otprilike tako negdje. I sad ono ki se meni čini da kad oni krenu većinom naplaćivati, znači ELEN i HT, kaj će se desiti, jednostavno ljudi naravno koji mogu, kojima nije toliko hića, punit će na punionicama koji će i dalje biti besplatni, ili će biti sigurno besplatnih punionica, barem ovih sporijih, u shopping centrima, gradovima i slično, koji će jednostavno htjeti da ljudi dođu u njihov dućan i slično. I uz nekako normalno planiranje punjenja jednostavno ćete si moći napuniti auto besplatno. A i ako nećete na taj način, većina ljudi će si onda krenuti doma slagati punjače, puniti auto preko noći za puno jeftiniju cijenu. I kad će se onda desiti, bar što se meni tiče, ove sve punionice HEP-ove Elene koji će se naplaćivati, mislim da im neće baš biti dobro. To jest, mislim da neće baš puno ljudi koristiti, jer uvijek će biti te
punionice koje će biti besplatne. Vrlo jednostavno. Ili će biti jako mala cijena. Jer nema smisla da vi sad plaćate 3-4 puta veću cijenu ako imate negdje besplatno ili možete doma kod susjeda dogovoriti se s nekim nebitno preko noći puniti ga puno jeftinije. Naravno ako imate tu situaciju, ako možete, ako imate gdje i ako vam nije tolika hića. Naravno, ako idete sad negdje karikiram na more ili negdje put gdje trebate brzo napuniti auto, treba vam baš sad ovo ono, ok, vjerojatno ćete platiti, ali nekako mi se čini da ovaj njihov pristup gdje jednostavno je tolika velika razlika, znači pogotovo u ovoj nekoj prelaznoj fazi, znači ako ti imaš izbor između 0 kuna i 2,5, pa ja ne znam koja budala bi išla plaća 2,5 kune po kilovatu za punjenje ako imaš 3-4 punjača besplatno. Gledam konkretno evo na primjer Samobor koji je ono mali grad, nema toliko još puno električnih auta, iako ih ima. Imamo dosta dobru situaciju i onda imaš pametne iz T-Coma koji stave jedini punjač koji se naplaćuje. Ok, nek se naplaćuje, ali stavite nekakvu normalnu cijenu koja nije toliko različita od neke kućne za početak, čisto da ga ljudi koriste, bar da si nekakve troškove pokrijete, jer ovaj način gubite lovu. I sad vidjet ćemo kako će to ići sljedeće godine. S ovom najavom koju su oni rekli da će se jednostavno punjači naplaćivati. Po meni, mislim da stvarno nije fair da sve brzine punjači, to je svi punjači se isto naplaćuju. Nek naplaćuju ove full brze neku punu cijenu, a ovi sporiji moraju biti manji. Jednostavno, nije ista usluga koju dobivate, nije ista brzina i jednostavno nema smisla da bude ista cijena. Meni je, na primjer, ovakva situacija s obzirom da nije da sam ne znam koliko često u autu, nije da idem na posao s autom, da trošim, da prelazim puno kilometara dnevno, tako da meni iako se bude sve naplaćivalo i bude tu i tamo nekih ovako besplatnih gradskih punionica u shopping centru, meni će i ta varijanta biti ok jer ću si planirati kroz tjedan kad, gdje ću ići i jednostavno gdje ću puniti. I mislim da u jako rijetkom slučaju da ću koristiti ove punionice koje se plaćaju jer jednostavno sva sreća pa si mogu splanirati kad ću ići, gdje ću ići i tako dalje i mislim da će meni biti ok. A što se tiče drugih ljudi koji ipak češće voze auto, jednostavno prelaze više kilometara, oni će isto planirati, razmišljati. Naravno, nekad neće moći izbjeći baš situaciju da ne odu na neku punionicu koja se plaća, ali to je tako. Ali mislim da će jednostavno HEP, T-Com i svi ostali poslužitelji morat malo razmisliti, jednostavno presložiti si malo stvari, jer skok sa 0 na 2,5 kune kad imate kućni kilovat manje od kune, ok, nije ista brzina, ali nije bitno. Ljudi gledaju cijenu po kilovatu, ne gledaju je li to ista brzina, nije. To je tako. Normalni ljudi bi to tako uspoređivali koliko ću platiti da ga punim doma, koliko platiti da ću ga puniti vani i jednostavno će gledati gdje im je bolja opcija. Tako da mislim da ako HEP i T-Com budu imali tako nekakvu hardcore strategiju bez nekakvih razina u cijeni, ovisno na brzinu i jednostavno kvalitetu i brzinu samog punjača, mislim da to im baš ne bude išlo dobro, jer ljudi će jednostavno razmišljati, planirati i neće koristiti njihove uređaje koji će im jednostavno onda gubiti lovu i na kraju neće baš imati nekakav return od tih stvari. Sad tu je jedna škakljiva situacija što ako ljudi jednostavno ne budu ih baš koristili, koliko će oni raditi na tome da se mreža širi. Pitanje je, ja mislim da bi se trebala naravno širiti uz uvjet da oni imaju fakat neku fair cijenu, jednostavno da tu probaju napraviti nekakvu
normalnu situaciju da to nije tako ogromna razlika. I naravno, bilo bi što bolje da imamo što više ovih nekakvih srednjih ili sporih punjača posvuda po stupovima i slično. Jer na taj način vi kad negdje odete na dulje, parkirate se na nekom rednom parkingu, auto stavite na punjaču, ostavite nekoliko sati, dobijete dosta kilometara i svima je bolje. Nije toliki stres na sustav, nije tolika brzina, pa da ima par kilovata da kapa malo po malo. Nije loše, lijepo ste parkirani, šećete se, bradujete, neki shopping centar i slično. I super. Ako imate i vi neki električni auto koji vozite ili planirate ga možda kupiti, baš me zanima kaj mislite o tim situacijama, plaćanju, ne plaćanju, punjenja. Naravno, još jednom ponavljam, po meni sve ok, nek se naplaćuje, ali nek bude nekakva normalna fair cijena. Mislim i zbog nas koji ćemo puniti, a i zbog ljudi koji nude uslugu punjenja, jer jednostavno nemaju neku normalnu cijenu, neće im niko doći. Mislim, osnovna stvar logike, matematike, ako ti je skupo, neprihvatljivo, nećeš ići ako imaš jeftinije ili pak besplatne opcije. Tada slobodno napišite u komentare ako vi imate auto električni, planirate ga kupiti, koliko kilometara prelazite, kako planirate ta punjenja i slično. Evo ja konkretno kad god idem u dućan, teretanu ili negdje, baš su mi punjači blizu tih nekakvih lokacija. Svaki par dana malo nadopunim dok sam tamo, dok sam u dućanu. Ako se baš jako sprazni, ostavim ga dulje dok sam cijelo vrijeme u teretani. I još mi se nijednom nije desilo da sam strepio, hoću imati dovoljno range za nekakav normalan put. Mislim, ovaj auto Citigo nema toliko veliki range kao što imaju neki drugi, iako bude tu između 250 i 300 km, ovisno o vožnji, klimi i tako dalje, ali ima dosta dobar domet i stvarno nisam imao problema sa tim mojim načinom punjenja i mislim da ljudi koji na sličan način koriste auto neće imati problema. Ali vidjet ćemo kak će to biti kroz sljedećih godina. Naravno, kao što vidimo u nekakvim zapadnim zemljama po Europi nema toliko puno besplatnih punjača, naplaćuju se, ali naravno mreža je veća i tako dalje, pa ćemo vidjeti kako će se sve to razvijati. Ja samo nadam da će biti što više punjača, pogotovo što više ovih nekih sporijih, jednostavnijih, posvuda po nekakvim parkiralištima, shopping centrima i ostalim mjestima gdje ćemo se moći puno jednostavnije puniti i imati više opcija i naravno da bude ovih bržih koji nam jednostavno trebaju u situaciji kad nam treba brži punjač da se što prije napuni da možemo ići dalje i da jednostavno će poraditi malo na tom dijelu sa cijenom jer stvarno nema smisla da svi punjači, ne znam, odete na T-Comov punjač, bilo da punite sporo, bilo da punite brzo, da košta isto, jednostavno nema smisla. Još je veći taj paradoks da je znači T-Com konkretno tu na ovom punjaču u Samoboru, ne znam kak je na ostalima, znači dobio subvenciju od Europske unije da napravi taj punjač i bio je možda mjesec, 2, 3, nemam pojma, ne sjećam se točno, bio je besplatno punjenje i sad su ga stavili, znači da se naplaćuje i niko živ ga ne koristi. Znači dosta dobro je otišla ta subvencija Europske unije na doslovno punjač koji gubi lovu jer stoji i niko živ ga ne koristi. Ne znam kakva je tu logika, kome je to u interesu, ali dobro. Nek stave sad 50 lipa, bar će im neko doći. Pa nek stave kunu, pa 1,5, pa 2, a ne odmah sa 0 na 2,5. Bomo vidjeli koga, zašto i kako će se to sve odvijati. A meni je sad situacija čisto ok. Znam da mnogi ljudi nisu baš spremni na električni auto, uzeti električni auto, jednostavno zbog načina na koji koriste auto, koliko kilometara prolaze. Meni baš mi je, mislim da sam taman u situaciji gdje imamo dosta tih besplatnih punjača, imam auto koji mi pruža dovoljan range, ne radim toliko puno kilometara, tako da taman mi je sad skoro posavršena situacija. Sad vidjet ćemo kako će ići to sljedećih godina, ali mislim da i kad se bude naplaćivalo, normalno da se bude naplaćivalo, mislim da će mi opet biti bolja opcija nego benzin.
naravno s obzirom koliko kilometara radim i kako se vozim i slično, jer uvijek ću planirati da se punim na nekakvim besplatnim punjačima, a i ako ne, opet ću gledati neku jeftiniju opciju, bilo na običnom punjaču koji se plaća, bilo na nekom kućnom preko noći i tako dalje. Tako da mislim da ne bi trebalo biti problema u sljedećim godinama i naravno super stvari što sve više proizvođača nudi električna vozila, cijene koliko toliko padaju, dometi rastu, auti su sve bolji, samo što je meni šteta evo što na primjer nema više toliko modela kao što je Citigo i tako nekakvi up, to jest oni su biti identični, koji su biti povoljniji auti, jednostavniji, a imaju ok domet, jer proizvođači više rade na tome da imaju nekakav bolji, ljepši model sa svim živim tehnikama, tehnologijama, dizajnom, sve fancy šmensi, što onda naravno diže cijenu i onda u biti nemate full povoljan i jednostavan električan auto. Vidjet ćemo sad kroz sljedećih par godina koliko će ovi veći proizvođači, znači Volkswagen grupa i tako neke ostale grupacije, koliko će resursa trošiti na električne automobile. Po meni mislim da je bilo super da se fokusiraju da rade na svim tim segmentima, da rade i male, full jednostavne električne aute za grad. Ne mora biti toliko veliki range, znači da bude koji ovdje 250, 300, 350 km, nebitno, koji su jednostavno praktični za po gradu, jednostavni, mali, nisu toliko komplicirani, nemaju toliko fancy stvari, što će naravno smanjiti cijenu. Dobro, ok, nek rade i skuplje modele i slično, i sa većim dometima i sa većim prostorom i sa luksuznim elementima i tako dalje, ali mislim da bi trebali se fokusirati i na ovako neke jeftinije modele koji su puno praktičniji za tu gradsku vožnju, pogotovo u većim gradovima i tako dalje. A i naravno cijenovno su puno prihvatljiviji od nekih drugih modela koji su već na 250, 300 pa plus 1000 kuna. Evo, baš sam sad prošao pokraj benzinske na kojoj sad već nekoliko mjeseci nisam bio i mislim da mi uopće ne fali. Uživajte ekipa, vidimo se.